Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Alo? Imao sam poziv sa ovog broja. A koga sam, ovo je radio Crne Gore? Vi ste radio? A prezime? Imao sam poziv sa ovog broja. Pa mi smo radio Crne Gore. A kako se prezivate radio? Ranko Kovačević, ko ste vi? A drago mi je, Saša Jovanović. Jeste vi iz Zete? Da. Julji vas muve u Zetu. Molim? Samo malo. Julji vas muve u Zetu. A ko je to? A Saša je Ranko. Koja je Saša? Sestra Goranova. Znaš me? Ranko, Da? kako si? Julji te muve. Ja se ne razgovjeta, ne mogu da isto kod... Odakle se javljate? Iz Zete se javljamo. Čuvam krave ovamo, pa te zovem na mobilni. Kako si, Ranko? Julji te muve. Ranko. Oprostite, s kim razgovaram? Moj Ranko, a zajedno smo čuvali ovamo ovce. Zaboravio si me. Koga? A Sašku jadan. A Julji te muve. Nije ti poznato ovo, jeli? Nije. A nije, jeli? I Julji te muve, Ranko. Kako si, Ranko? Čuješ me sad bolje?